Kako će izgledati rosteri Partizana i Crvene zvezde naredne sezone? Evo što znamo do sada. Partizan očekuje veliki remont nakon razočaravajuće sezone, pa ne čudi što se sa Partizanom povezuje veliki broj igrača. Pod košem bi trebalo da budu Kevarius Case, Tonje Džekiri i Joffrey Lovere, dok se na četvorci očekuju Derek Willis, Nikola Tanasković i ljubimac navijača Partizana, Zek Ledej, koji je blizu povratka u klub. U timu ostaju Karlik Jones, Arijan Lakić i Vanja Marinković, a stiže i Kyle Allman. Klub su već napustili Washington, Sterling Brown i Nika Latis, dok su pod znakom pitanja Isak Bonga, Aleksej Pokuševski, Dilan Osvetkovski i Bruno Fernando. Od potencijalnih pojačanja spominju se Eugene Omoruyi, Nikola Slaporvitala, Patty Mills i O'Shea Brissett. Sa druge strane, Crvena zvezda je za trenera dovela i Bonana Navara, a poznato je i prvo pojačanje, Chris Jones. Italijanski mediji tvrde da je Alessandro Paiola dogovorio sve sa Crvenom zvezdom. Pominju se Matt Costello, Tomaš Satoranski, a najveća bomba bi mogao da bude Shane Larkin. U spekulacijama su i Facundo Campazzo i Nikola Mirotić. Potencijalno savršena pojačanja, ali za sada bez konkretne potvrde. Čiji vam roster trenutno deluje jače, Partizan ili Crvena zvezda? Pišite nam u komentarima.